Finals ya mahenya ma mita 800 na kurugagirwa nicio hingurire hingo cia kiharo kia Nyayo. Airitu nio mambire kwigarika kiharo na kuria Vanis Kerubo ahutire rigi iyo wa mbere thutha wa guteng'era sekondi 59.7. Ihenya ria mita 5,000 nilio rigwakagia ndathi nguthi makiria 10 ikirwira mĩaka 3 ya guthie Doha. Nicholas Kimeli, Birgen, Kimonyan. Michael Kibet no uthamakire akiriki ihenya na dakika 13 na sekondi 23.8. Daniel Simiyu arikirie ari wa keri nake Nicholas Kimeli aiganira na namba 3. Nikifika kule Qatar Doha naenda kung'ang'ana because najua hakuna kwangu kwa mazoezi yangu na chip leave kwamba nime train ya kutosha. Hata nikifika huko hakuna mtu mwenye naokoba. Ihenya ria mita 800 na mwena wa iritu Egri na Rianya no hotanire semifinal ya mbere nake Emily Tuwei ahota semifinal ya keri. Emily Tuwei, Unisum, Wamboi wanakuja hawa watatu wanakuja kumaliza. Mwena wa anake Emmanuel Colin no hotanire semifinal ya mbere yakirikia mbere ya Abel Kipsang na Ferguson Rotich. Semifinal ya keri Edward Kiboi no yukiri hotani agiteng'era dakika 1 na sekondi 45.8. Finals ya ihenya ria nyarari ria mita 3,000 na kurugagirwo na mai yoru ya ihenya riri Beatrice Chepkoech ndinaria marigu na kuyukio hotani mbere ya Hyvin Kirieng na Selfin Chespol. National champion and now the national police. I have no pressure because we are ready to go and represent our country, and we hope that we are going to make as a team 1 to 3 to be in podium. That's our prayer for now. Ateng'eri makigira kiharu rucio guthii na mbere kumala tikiti wa ukagira ndege ya guthii Doha. Ilifuatira ina Rotieri jitagwo John Carter Wanjohi.